henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第3章第1节到第12节，施洗者约翰传道。Seputahiliseng o patas matay tigatalo sepagan, bah tagakingan kenay, bitak tigamakan daha kenay. Gemalang kali ka Yohani empetigaya seminaw. Si Ida, miyah ka Yohani, empetigaya seminaw. Gemalang kali tadus belenuh Yudaya hayani, lemengaw. Beliau lengendungan namu, yasa betadih ka keluan balau da misa. Sejak ni o kika serengau isaya empula kali misa. Ni kan ka sejak ga melawa tadus belenuh. Peselaman elu taulang. Keselago bi semadu ka elu bilak uda na misa. Yohani ni o uban kacing bukuh ka ngalan na dokus ni hamapok lakin huinuk ni ketali ni wadu bebuyu ka ukon niya. Kia ni miyah belah Yohani ka sejak Yerusalem ni kana Yudaya ni kana ga gegetegut yayong Yordan. Thea o temegesalo cik tahani petegaya pesinaw hiyan yayong hiya. Yohani o tana miyah ka habalo balay magkemuda petegaya pesinaw ka de palisay ni de satu kaydo lengangan na de lutut koyo sa hamut keteliki ka sang utuh balo giso hini misao ima ka wada pagkaiso pagkala munan ho mano sao kiado pagahi ka menengelengu penelayuhan lengelungan. Abulahan ka lautan ta. Ia kesa lemengau kesahor namu. Lengagai maku. Utuh malau o tadawaon na patutoy pahlaki abulahan ka ana kahakahor nii. Tenawa ta pesaun puso kahoni ka pupu. Mano sao kiani ini pagahi madu ka kana kahoni o. Ketelun ni ada tahot. Yaku ka kesya ka sepetegaya musminaw munan o. Pagkala wata na mo peliyuh lengelungan. Kaya ka kiani gisubukoy mo ka sejak o. Magkakala kanan mbiyah. Yaku o, ini ko panagalengo ana da jiji lamin na. Hiya o, gabiho suyang ni tahot ka sepetegaya na seminaw munan. Kaya ni jiyon na baga ka tebesan na ni kalagon na ka sebetan ni besaon na lepun ka basa haloyok ni pasakmaon na ini kapahing tahot ka lepi mesa.